Itinagan ti Ama. Napalabas. Napan ni Mr. Wong iti mansyon dagiti rugante, ket kinasarita na ni Don Leon. Kinuna ti Don asa narumbang nga pagsaritaan da ijay tanyaman na parikot. Ngam saan nga inkan kanut inchik ti imbaga ti Don. Limod gaya man ang da isingken Monica ti amin, ket ad-adda na naggagar ti balasang amang ammo itanyaman na mapaspasamak iti nagbaetan ti amana ken ni Mr. Wong. Iti sa bali a bangir, nagbaligi da Hepe Salvador iti insayang katda nga operasyon ket nakasublidan iti presinto. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Dakkel tin ay tulong dagiti bulletproof vest kada tayo kakadwa. Naimbaglakit din. Tadda na simpet anang idonar kada gito. Ha! Kumlop kayo kakadwa! Kumlop kayo! Ha! Granada! Kumlop kayo! Kartingan nyo! Kamaten tayo dayjay! Oops! Aglingad kayo kakadwa! Aglingad kayo! Nagsasarno akanal buong dagiti nangag ko. Anya ti kayat asawan dagijay. Kensa dino tinag... Dayjay ti ambulansya. Ijay tinagturungan na. Mapanak iti direksyon at tinurong ti ambulansya. Amuak no anya dagiti nangag ko akanal buong. Anya ti inyawag daken ka, ma'am. At dariribok na pasamak iti sentro. Iti mismo asangwanan ti police station. Anya, ay Diyos ko. Nagturuden dagita nga agaramid iti saan a maiparbang, ma'am. Iti pa'y mismo asangwanan ti police station tinagaramidan da. Huwan ka no, ising. Ay, Ma'am Tuna, di mo kunaan amapan kaya. Ay na, ma'am, napaggad. Saan kayo pa'y amapan? Amangan kit dinuan niya ti mapasamak. Agtalinaad kayo pa'y laeng ditoy. Anya madamag, Maximo. 5 tinapapatay dagiti pulis iti panang raid da iti hideout ni Don Leon. Good. Sigurado abulido ita dayjay, Leon. Saan lang nga dahi tati madamag, boss? Anya pa ay Maximo? 2 pulis dinasugatan. Tada nang riribok iti police station. Ket napabetak pa iti may isa ang mobil dagiti pulis. Anya? Sino nagalamit kasta? Awan pa iti makamo, boss. Ang sigon iti niyawag kanyak ti tao tayo. Nakamotorsiklo ka na. Anya? Nagtuloy din dayjay tao. Wala rin, boss. Sakit agmay-may sa kanulaan. Diyak lang pag-arupa dito'y mismo asangwanan ti presinto ti ayan ti Gimlo, Narding. Simon. Ada ka di sugat mo? Awan. Awan, Simon. Ngam adda dua akakadwak anay pa ni di ospital. Anya? Nagtured tinangaramid iti kastoy, Simon. Kamaten mi kuma. Ngam saan mi anasiputan. Nga damat lang impurwak na granada iti may sa amobil. Anya? Day tati agpaiso. Isuan nakalibas dayjay nga awanan bain. Gusto ni Yaya ising mama. Naimbagta saan kayo anapan iti sentro. Iha, Napaggado napan kayo ijay. Saan tayo nga mo? Noan niya ti mapaspasamak. sa bagay. Nang runa kat awan pa'y ti follow-up report anaawat ko. Mama. Hanggang sino man nga tandag iti nang riribok. Kan apay nga inaramid dati kasjay. Panagkunak. Tao dayjay Don Leon nang lilibok sango plesinto. Boss, Natuso dayjay Don Leon. Kaya't nabales dagos no ada mapasama kan kuana. Iso mamatiak tao na nang lilibok ijay. kaya't mo asawan, boss. Pamalis na dayjay, gapo iti pan nakaraot ti hideout da. Posible na ita, Maximo.
Iso asahan lumbang maamuan Don Leon si kahawag plisinto. Ta sigurado, balas dayjay Don Leon kada tayo. Di nanto pulos maamuan tinaramid tayo, boss. Sigurado na ita. Agulay ka, Maximo. Apay, boss? Kuna mada na pabetak mobil, saan kati? Wan, boss. Nukas tangalod. Tumngeg ka ibagakan ka, Maximo. Kaya't ko tungpal mo dagos da ito'y biling ko. Nukasta, nakitam tinapasamak iti presinto. Nalabsan mi kinibogi. Agkakaribuso da ijay. Kat nakitak pa nga da napabatak ang mobil dagiti pulis. Apay tiyona, anya nga minaya tinapasama kay jay. Dumsagak ko ma, ngam nagamakak ta delikado. Adda nang riribok iti police station. Anya, ket awan la ka din tinaramidan dagiti pulis. Jakpay amo, mapanak ko maitay. Ngam linapdandak da Monica kan ising. Delikado ka no. Talaga mat a delikado. Sakto pa'y, ket nagamakak adimbagas. Talaga delikado. Monica balasang ko. Apay asip-siputam da mamamken papam ngagsasaw. Nila ang papati sipsiputak, yaya. Kaya't ko ang makita ti reaksyon na. Bayat nga agsasauda kan ni mama. Anya. Ay, unay kalakit din aya, Monica. Awan mo tidakas nga araramidak. Saan ka di, yaya? Ay, jak amuken ka. Makamu ka man laeng. Amang ano ko na untupay ni papam nga agkunsabos ta no bilang tamasiputan na ka. Napunas mo't siguro ti panagdandanag ng narating. Nakalasa ta ni ti paggad na iti kakadwan. Naimbaglakit din, Simon. Kasano itan? Anya ti plano? Nas ka na maamuan mi, no asino ti awanan bain ang nagaramid iti kasjay. Narding. Nas kan amadusa, gapo iti inaramid na. Narding. Ipalagip ko lang. No bilang tamaamuan nyo ng asino. Kamagan nyo si Bibiyag. Saan mo ko maapat-patan kalintag? Hepe, amumat siguro no apay nga daak. Mayora, Mismon akakaduam tinagbalin a biktima. Siguro, adamot ten lidyo, may papan iti napasamak. nakaala kami kadag iti kopya ti CCTV iti poste, Mayora. Iso na lang, ta saan milata amatrace ti motorsiklo ana aramat. Gapotawan mo ti plate number na. Anya, No pay kasta. Nakadeploy amin dagiti kakadwa para itinadaras nga investigasyon. anyan ti kastoy a mapaspasamak. Makapaladingit daytoy, hepe. Anya ti madama Bogi. Sana napuruan dagiti pulis anay raman iti barsak ko a Granada. Kasta ka di. Wena mo. Sana bali. Patsak adakkel at ti epekto da jay kini Hepe Salvador. Tinapatay. Kat na ipatungpal mo. Ita. Nas ka na maamuan tayo. No kasano anatiktikan dagiti pulis ta ayan da jay a hideout tayo. Pinagtignay kong dagiti kakadwa, amo. Nasaya to kasta. Talaga kayat ko amaamuan. No kasano anasarakan da ti hideout tayo. Napalalo ti pungtot ni hepe, padre. Mayora, Nariknak daytay ti panagsarita mi. Panagkunak kat ikagumaan na sa pulon ti asino man a responsable iti napasamak iti presinto. isong arod nga dinagsarita kami. Kat pinalagipak ni Narding. Padre, Mamakak ngamin. Nga mga nupet-petan na tilintag. Banag asan arombang. anya, apay padre. Aramid ka din ni hepe ti kasta?
Saan mat mayora? Ang mamangan no mailuyos iti pungtot na. Kat makalipat. Iso a pinalagipak ni Narding. Nagijayan da papakin mambuki, yaya. Di mo kunaan arum wartamat, Monica. Makamu ka? No di nakuyugan, yaya. Anya, sa dino nga may ti papananta. Adala kayat ka amaamuan. O may kan, mapantan, yaya. Sigurado maragsakan ni Hepe ti sorpresam ken kuana, boss. Talaka, Maximo. Awan pa'y nagalamit kasto dito'y San Bartolome. Isaklay. Angan, boss. Amangan numas daw damat. No apayak kasla naglakalang kan katiag donar iti kompormila dita. Talaka lang lasunan da ita, Maximo. Kan may sa, amuda baknangak. Sana imposible makadunala kumpol mila dita. Sa bagay, agpay suday ta, boss. Tano panunutan na naimbag. Awan pa'y itikikit ti kinabaknang mo dagiti indumdunar mo. Anya a lugar daytoy, Monica. Anya ter aramiden ta ditoy. Dito'y tinaamuak nga address ni Mr. Wong. Anya, Iso na lang tamas mas daawag. Apay nga awan mati makitak abalay iti asidag. ay nabalasang ko. Siyak ti madandanagan iti kastoy nga aramidam. Mabalin ka di apumanaw tan ditoy. Madandanagan hak. Ang mga noan niya pa iti mapasamak kadata ditoy. Ngamnas kan a makitak mo sa dino ti balay ni Mr. Wong, yaya. Ngamawan mo ti balay iti daytoy a lugar. Nakabutbutang pa'y nga road. Kasla lugar dagiti managdakdakas daytoy. Iso apang asim balasang ko. Pumanaw tan ditoy. Sakbay nga dadakas a mapasamak kadata. Sige, yaya. Pumanaw ta nga rodan. Ngam di na kayat asawan nga agsardeng akon. Ika gumaakla ta sa pulan no ayan ti balay ni Mr. Wong. Katalaga nga ano ti kayat ko nga amuan. Anya nga mina talaga ti masapol mo kanyak, Maximo. Hepe, simple lang matikid daw ko kan ka. Sumurot ka kanya kiti Ruarte Presinto. Taday dyan ni Mr. Wong. No adda masapol kanyak ti bus mo. Iso ti rumbang nga umay ditoy. Apay asak tinasken arumwar ditoy opisina. Sigamat, Hepe. Di mo kunahin nakabaalam apagkadkadan ti may sa asorpresa. Mabalin ka di, Maximo. Awan ti panawen ko kadagiti kalukwan nga aramidan nyo. Ado tinasken nga asikaswag. Kat sa anak amakirin rin nabakan ka. Hepe, di ka kumagpuntot. Simple lang matikid daw ko. Rumor ka. Saan? No imbagak saan? Saan? Maawatam. Mapanugot nga ta ni Maximo ni Hepe Salvador. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti ama. Itinagan ti ama. Napalabas. Madama kasarsarita ni Hepe Salvador dagiti kakadwa na pulis iti sango ti presinto. Iti adda nagsardeng anak a motor ket pinurwakan na ida iti Granada. May sa mobil ti napabetak ket dua a pulis ti naitaray iti ospital. Iti sabali a bangir napanda Monica ken Yaya Ising iti lugar anam namain da pakasarakan da ken ni Mr. Wong. Ngamdak sanggasat tawan tinadanon da iti napananda. Kabayatan na napan ni Maximo iti presinto ket nagsarita da ken ni Hepe Salvador. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti ama. No adda masapol kanyak ti bus mo. Iso ti rumbang nga umay ditoy. Apay asak tinasken arumwar ditoy opisina.
Sikama, Tepe. Di mo kunain nakabala mapagkadkadan ti may sa sorpresa. Mabalin ka di, Maximo. Awan ti panawan ko kadagiti kalukwan nga aramidan nyo. Ado tinaskan nga si kaswag. Kat sa anak amakirin nabakan ka. Hepe, di ka ko magpungtot. Simple lang matigid daw ko. Rumuan Saan? ka... No imbagak asaan? Saan? Naawatam? Ita, no awanan ti ibagam. Mabalin ka di, Maximo. Pumanaw ka kuman. Kas itinakunakon. Ado tinaskan nga aramidan. Nakapoy ka, Maximo. Nagsimple lang kaya't ko alamidam. Alo ko yung laeng lumwal. Tapno makita na kabalbalo mobil sulplesak. Ngamsaan mo na alamid? Ladingitag, boss. Medyo napuro ti ulot ni Hepe. Aniya? Day pati agbayso, boss. Hala. Saklangan makisalita, Hepe. Kulayan ako dito ilwal. Numaamuan ni Papam arimwar ka. Sigurado nga agungot mananday jay, iha. Mama, saan nakabalod arumbang nga ipupukyo iti balay? Monica, saan akas na ti kayat ko asawan? Ngamamumot no anya ti kayat ni Papam. Mama, Ti kayat na, agpakada ka kankwana no rumwar ka. Ti kayat na, kat ibagam kankwana no sadino ti papanam. Amo mata na palalo ti pungtot na, no saan mo nga ibagakan kwa na ti papanam. siya kung timakam mo ka ni Papa, Mama. Saan ka ngagdanag? Taita sulplesakan ka, Hepe. Mr. Wong? Kompleto papilis dayta mobil. Hinuldel ko dayta jay syudad. Kat na idilibel dakos. Mr. Wong, apay nga aramidam ti kastoy? Hepe Salvatol. Sana lumbang damagam kasta. Kaya't ko tulong. Swerte business tao laing tulong. Mr. Wong? Malating itanak na amuak na pasamak dito'y Plesinto. Ano dakas tao dito'y San Bartolome. Nagbalin akong biktima dakas tao. Iso kaya't ko tulong kada kayo. Kastoy lang pamuspusan amok may tulong ko. Iso pangasim, Hepe. Awatem tulong ko. Malamat yu dayta pala opilasyon. Makatulong kada kayo. Balbalo mobil sakot ko. Itay-tapay dito'y amo. Ngam saan pa nagsubli ni Mr. Wong. Awan pa'y lang tilugan nga raramatan na. Oy, napnapanan nga ta ni Mr. Wong. Apay nga ging kaita, kat awan pa'y laing. Ang mga no daman ng transaksyon na amo. No ada transaksyon na, apay at di na imbaga kanyak. Amo. Saan na mabalinti kastangar aramidan ni Mr. Wong? Jak itulok, anaturturay kitin yung itisyak day jay nga inchik. Sa dino itan ti papananta, Monica. Agawit dan, Yaya. Ay, agyaman akno kasta balasang ko. Yaya, Talaga ngamin amadandanaaganak. Naimbag kumaa, no amo ni Papam arimwarta, ngam saan mat. Iso anasaya at magta na panunot mo nga agaawidtan. Bilibak iti dayjay nga incheck, Chip. Agasem. Adagos kasukat ti mobil tayo, anapabitak. Atong, Saan paya basta-basta ang mobil ti Indonar na? Napintas abran ken modelo. Ne, Chief. Apa yan nagsinay kayo itinaunay? pampanunutak lang amin. Saan nga tangad da pa kainaigan ni Mr. Wong itinapasamak? Anya. Ne, Chief.
Apay akas tamot din ti panpanunutin niyo. Napanunod ko lang makitdi, Mendez. Amumatan no kastoy anariribok ti utak ko. Kumpormila ditan ti mapampanunod ko. Nakaumay kamot iti opisina, Leon. Ada ka di masapul mo. Di magasak lang ditoy. Tawan ti mapanunod ko apapanakita ka nito. Anya. Ne. Apay. Itaman pa yakunam nga awan ti mapanunot mo apapanan. Sigod mo't ama kumikom ka. Saan ka di? Diyak man na mo, Chona. Kaslawan ti somrek iti isip ko ita. Anya ti kayat mo asawan. Basta nagulo ti isip ko ita, Chona. Diyak ang mono anya ti rumbeng nga ramitak. Hello, Monica. Mr. Wong, nakaisturbo ka di? No. Saan, Monica? Hanya may paay ko. Ada ka di kasapulam? Kasapulam ka di manan tulong pala maliklikat? Sana day tati masapul ko ita, Mr. Wong. Kasta ka te. Hanya kalod may paay ko ken ka. Mr. Wong, amok ana saya at katao. Kayat ko kumati makisingningat kan ka. Ha? Dayta, katno agtalaka kanyak. Hanya kumagapo agdwa-dwakan ka, Monica. Mr. Wong? Of course, agdalagakan ka. Kat makustwag dahi tayong baga magsiningat ta. Talaga kasta kayat ko mapasamak. Maragsak kayo boss. Talaga, Maximo. Ngamin, hininutan mapasama kayat ko. Anya? Dahil tagpaiso, Maximo. Sigurado, kalkalon to masolon dahil chay Don Leon. Kasla kami makit-kita kon. Nakalon to pong to dahil chay Don Leon. Sigurado, umasok to lapayag dahil chay. Anya mo taon, Monica. Saan taman laan nagbayag ije balayaw? Rimwarta mo't laadagaws. Papananta ka day. Agsarak kami ka ni Mr. Wong. Anya? Ay sus. Monica. Talaga ka di nga agsapsapul ka itinakarkaro apagungtan ka ni papam. Kunakmatan kan ka, yaya ising. Saan nagagsardeng aging gadyak maduktalan, ti kayat kong nga amuan. Anya ti dakas na, dadain donar na movie, Narding. Di mo makatulong ka na kayo, Dayjay. Isunti ka sukat ti movie ang napabetak. Gapo iti panang riribok ti diyo pailam amo as suspect, ijay sango ti presinto. Diyak kaya ti aglibakan ka, Simon. Mapampanunot ko ngamin. Nga amangan no adamat pa ka inaigan dayja a Mr. Wong, iti napasamak iti sango ti presinto. Anya ti kayat mo sawen? Amangan no kayat na maala ti panagtalit mi. Babaan ka dagiti idundunar na. Narding, uray pa'y napudno day nga atap mo. Panagkunak, ket saanin arumbang apabuttakan na pa'y timay sa amobilyo, tapno makaidunar lang iti sabali. Simon. Isasaan ka kung mga agpanunutlatan iti komporme. Saan ka basta agataplatan, tanakarkaro nga awan ti mapanunot mo anasayaan. Tapno masulbar dagiti rumbeng, asulbarin nyo. Amo, sigurado makaungot kayo lakit iti dayto nga yawag ko. Anya nga minday tapuki? Ni Monica amo. Katuwa na dito restaurant, Mr. Wong. Anya? Sigurado ka katipuki? Sana lakit nga agbidto tamo. Kat nakarkaron, sana nga agulbod ka na kayo. Ket kita da Monica kan Mr. Wong. Nakaragsaktang agsarsarita. Tiyawanan pa in na Monica. Paliwa mi na po
Di mo ita panawan. Taawan apulos ti panagtalig ko kini mo. Ngam sigurado masaan ka makita. Matong pala mo. Bigay agdanag. Tatong palag, tibilin niyo. Ni Leon. Anya nga tatiyawag na. Hello, Leon. Amom ka din niya tararamidan ti anak mo. Ha? Apay ka di, Leon. Talaga natangkan ti ulo ni Monica. Amom ka di. Agkakuyog na ita ni Mr. Wong. Anya? No at dadaga sa mapasama ka ni Monica. Sigurado. Ato at darat ang sayasay. Leon, pangaasim. Saan ko maasyak ti kapungtot mo? Awan ti amok iti day taabanag. Di nak kumakapungtot. Agyaman ka, Mr. Wong. Kung nagtupay kat a gentleman ka. Talaga, Monica. Ano, babae, friends ko. Kasta ka di? Wan. Kadwan kakayem ko kat papai. Diya kun mas daaw no apay, Mr. Wong. Talagamot ngamin anasingkat ka. Agyaman na kitigondawan niya impayong kanya. Anytime, Monica. Namabag, nakalkalo tapayag mali na singet tungkal maysa. No talaga kakuyog mo ni Monica. Sa dinutayan mo. Sir, yun. Makitam. Saan ka makaso? Tamo yung siguro. Kadyak maamuan ang kakuyog kita ni Monica ni Mr. Wong. Sir. Agalawad ka kanyak ising. Binalagan kan. Ngam din at tinungpan. Sinokirnak. Iso nga ganad ka kanyak. Daytoyon ti bagbagak, Monica. Nakaruti pungtot ni Papam itay inawagan na. Imbagam ka din no ayan ko, kano asino ti kaduhak? Saan? Awan nga ro ti rumbang apagdanagan ta. Kasano nga awan? Katamo ni Papam akadwam ni Mr. Wong. Anya? Dayta ti agpaiso balasang ko. Iso analaos ti danag ko. Tauray siya kat kagura ni Papam. Sa dino tinagkapwam, Monica. Papa. Diyak kaya't yaglibak ka kanyak. Sa dino tinagkapwam ko nakmat. Ija restaurant ni Mr. Wong, Papa. Kasta kayam. Asino ti katuam. Pagsalsaludsudan ka, Monica. Asino ti katuam ko nakmat. Kakuyog ko arimuar ni Yaya Ising, Papa. Katuam iti restaurant ni Mr. Wong! Papa. Di mo timbagakan ka. Asaan ko akayat? Anatangkan ti ulong. Ngambapaya kastater aramita-mita. Kaya't mo kati at talaga ti maisagmak, Monica. Kaya't mo, ha? Papa. Natangkan ti ulong! Di nagdangdanggan! Isuaman ni po dita. Agtalinaid kalangan ni ti balay. Saan, Papa? Dinak mabalin nga ipupuklatan. Anya ti mapasamak iti panangkabil ni Don Leon ken ni Monica. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.